kugorana waturangiye ako kazi ubundi mureke mbabwire ba grand frère hano muri iki gipangu mvuyemo bari gutanga miliyoni imwe ku muntu wese uri bwambara ikanzu. Ceceka musore iturize. None se ibise n'ibiki mwikeza akazaba ari akazi. Kesi bimeze bite? Ngo yitwa Kesi. Ibise ntabwo yitwa Gahanga. Harya Pampix nangahe? Izuba ryo riramena imbwa Gahanga. Niwe mbwa riramena Gahanga nge sindi. None se mese kona n'inkumi nguri kunyirariraho. Izuba rivanze n'inzara nta kintu uri kukubwira. Iragira icyo rimbwira se izuba riravuga. Asike umuri ko numva wazindukiye guhangana. Ariko niwe uri kumbaza ibintu by'ubugori. Wowe kigorya ahubwo ubuse kukubwira ngo izuba riramena imbwa Gahanga hari inkana yiciye amabi. Ushaka kuyakata. Iyo nkana ubwo nyonka. None ubu uri kunyumva. Kuva noneho ugicaye mu bari. Aho ni sawa noneho kabisa. Noneho nizere ko wagarutse muri system. Yego muvandi. Ko nshaka turakuri icyo kurya none. Wahise se tugashaka amafaranga akarere dufasha gukemura utubazo twose dufite. Ngo utubazo cyangwa ibibazo. Nakumbuma w'ibibazo. Nyine reka dushaka amafaranga kugira ngo tubone icyo tubikemuza. Ako kantu ni sawa. None aya mafaranga arazaye. Kandi nitwaza. Wapi naho? Wowe se. Nanjye naho nzi. Imana y'u Rwanda. Wayibwise katuzanira amana tutaraba. Ariko wese nzara gusawana zaha. Ariko meze uheruka kurya ryari mu byo. Bireke shano bune nta kintu wabikora. Kirahari. Ikihe? Kugira no upfa wishwe n'inzara nzabwira abashinzwe gukora iperereza igeruka kuriye. Ese mbwira uheruka kurya ryari? Tariki 7 z'ukwezi kwa 6 2026. Igihe najyaga muri gubere yo kwa Maroko nasanzemo ikigati cyatuye uruhumbu. Yego ko mana nyagasani. Umaze ibyumweru bibiri utarya. Yego hari icyo mbaye. Icyo kirampira mu maso. Undi se wamaze gupfa kera. Reka ngende muzima. Harya witwa nguki? Yitwa Gahanga. Nitwa Gahanga wowe kitwa Mese. Mana ya Abraham. Tabara umwuzukuru wawe Mese. Kandi wewe wasinze. Umusinzi ni wewe. Je niyo na miliyoni 5 sinabyemera. Wa mugabo we ushaka kuvuga ibyo utazi ukabizira. Niko wa mugabo izo miliyoni 5 ni gatiki. Je bamaye amafaranga agera muri miliyoni ariko ntabwo nayemera. Kwese ko twayemera wayaduhaye. Reka ngiye ntabwo nakemera ko abana b'Abanyarwanda bishora muri birabiro zaba. Ibihe bintu twishoramo kugira ngo tubone amafaranga. None se uri kumva oya reka nkubaze ikibazo. Tekereza ikintu cyatumye bama miliyoni imwe y'Amanyarwanda. Ubundi ako kazi Singapore. Ni ukuri ikigori ki? Nawe uri ikindi. Kandi waza amafaranga. Mubwire impamvu nawe uri ikigori. Gatsa oya nawe ushaka urwanyu nshaka. Ako kazi nako ndi bukore kandi namwe nako ndi bubahe ngo mukore. Nakawe kandi mundekera nige. Kazi nakawe. Kwana bipfira muri denabi. Ndeyo kwana bipfira. Kwana bipfira bariko. Nawe bipfire. Uraduha akazi nakuduha. Ariko mushobora kundeka nkigendera cyangwa iyo tujye kumva ukuntu ari ahantu bibi. Ureka grand frère twumvikana. Ntabwo ndi grand frère wawe. Okay, mukuru wanjye reka. Ntabwo mvukana nawe. Wa mushenzi urumva icyo nkubwa cyangwa ntabwo byo. Waba umushenzi nawe ukabundi. Urumva ibyo tuvuga cyangwa nabyo numva. Ndababarira mwangushirije. Iyo miliyoni imwe ro kwikorera biragoye. Ntabwo mbyemera ko ibyo bintu mubikora. Wowe urambaza. Tubabare tureke kugorana. Waturangiye ako kazi. Ubundi mureke mbabwire ba grand frère. Hano muri iki gipangu mvuyemo. Bari gutanga miliyoni imwe ku muntu wese uri bwambara ikanzu. Ceceka musore iturize. None se ibise n'ibiki mwikeza akazaba ari akazi. Kesi bimeze bite? Ngo yitwa Kesi. Ibise ntabwo yitwa Gahanga. Kesi. Ese ubundi muzi bari bahemba ibi n'ibiki mwikeza. Musore bite byawe? Ariko mwagiye mwumva mugakizwa koko uru Rwanda mushaka kurugira gute? We hano ntago ari kwa Trump. Akazi akazi se muzi gute ko bari gukaba. Kakumvika. Ko yambaye ikanzu. Uranzi? Nkuzi nyine witwa Mese. Wapi? Witwa ndese yitwa Miss Jolly. Ngo inde iyizire. We umva we muri kujyanye nakazi gahari rero nababeshya ndimona kireba nababeshya kwibariza miliyoni y'amafaranga. Umva nababeshyaga abashu nababeshya. Simwaje muri abantu. Icyo nicyo kigabo cy'ubwana. Ese Miss Jolly wapi wowe kuki wowe ukaza kwigendera. Kunde kurahe. Uzika batabona ko amafaranga ari ingenzi mu buzima. Umva miliyoni nta kintu ntakora. Umva wowe bebe. Ibyo bintu bigabanye. Nifashe. Ahe, nibisatsi byaka tukujyo. Ako shamurimbwa. Ubuna amafaranga ari ingenzi ariko wakarisiga. Ako reka nkubaze Jolly we. Hajya bakwita twigende. Bakwita Kesi. Fatano twigende. Bakwita Kesi cyangwa Jolly. Wagashinze. Ekesi umubwira rero. Fatano twigendere kihore. Nawe urakaje. Reka ngubwe Kesi nanga abantu bagira amagambo bura ku rwego rwo hejuru. Ibyo bihorera. Kuzwa nyana gwaliye. Bite basaza bacu. Bize bitese.
ese amashuko dusanze mutonga nabimeze gute? Hata mwumve bashiki banje uno mungu yanze ko dukorera miliyoni. Urakorera miliyoni biciye mu mucyo. Mwitonga n'abashuko kuko amahirwe yabarangiriyeho. Umva banyine amafaranga twahageze. Ariko se amafaranga muko bamugiye gukorera muzi byo mugiye gukora. Ariko se mugane ako kazi gahemba miliyoni ku kwezi nakahe? Ngo miliyoni imwe ku kwezi cyangwa ku munsi. Gira uti uyacakira igikorwa kirangiye aho. Kayari mese nkabandaki nako jori nkabandakize kandi mana warabimbwiye. Ariko ngenda ndashaka kumenya ku kazi akari. Ese ko muri abakobwa None se ko watubwiye ko abantu bakenewe arabambaye amakanzu gusa? none se mwe muri abatinganya. Yimvira wallahi none se tutaribona hehe. Ugize uti Hano rero baratanga miliyoni ku muntu ubwemere kuryamana nabo. Ariko abo bantu nizere ko ari aba baby. Hapra umutinganye wa. Dikirenge nzapfuna nditahi. Nta mwisoka ngaho adasoje gukora icyo yaje gukora. Nuse kaba ngaho mwabaretse. Abahe bantu bari hano se? Ahubwo ndi kubona uyu munsi nari buburare. Wari wambaye neza. Ngo mwari muzi rero ngo muragiye. Dusiso biteye. Mbiteye neza. Ngo mwari muzi rero ngo amafaranga nayo buntu. Gabanyera ni nawe ni. Sha. Ibi byanwa afite. Ngiye kugutereka hejuru. Ushaka miliyoni kugeza aho umuntu. Uragira ute kujya tumucike? Aho wamucike. Reka kumwe. Hagukubita sundi so wakize mu bibazo. Urusha ubwenge. Ego urashaje. Hakuzi ko nasone mufite rega mwese muri abanjye. Gabanyera nawe turabaho ntitugucika. Winyiyaka. Ngo nabande. Wewe ariko gusa. Turabe. Mwese. Dore garamfre. Iyo ugiye ukavuga ngo wigize umutinganya. Umusore Uri gutekereza iki? Reka mbabazi ibyo mwaje murimo murabizi cyangwa muri gushakisha. Uyu mujene yazanye hano gusaba akazi. Sineza kare kumva ari abantu bambaye amakanzu gusa niyo mpamvu twaje. Ahanga ni mu mafaranga ariko ibyo bagutegetse byose urabikora. None se reka ngire ikintu mwibariza. Bwose urabwira umuhungu ukamubwira ati hindukira ukageraho ukagira gutya tujye tuvugisha ukuri. Bakita kenyuma. None se reka nkubaza. Wabuze abandi bakobwa? Oya n'ubundi turabawe wabuze abandi bakobwa. Ndi kukubaza wowe uri gukora umuntu nkanjye mu mutwe naso. Ibintu byose mfite kuri ngiye nta mafaranga. Uri kumva? Gute wowe utinyuka ko nkora mu mutwe naso? Nitaye nta. Urajyanye n'ese urajyaye icyakuzanye urabanza ugikore. Wewe wanzanye. Ikintu cyo maze kubona. Uzi ukuntu bijya kugenda ahubwo. Ako kantu uvuze ni keza cyane uri bubanza. Twagiye. Uri rwishigisha rusoma koko. Harya pampix nangahe?